Ma'am, good morning. Ngasi Numajing ko Numajing numit ki card message apne hi minar se Numajing numit aham bada number se 156 lari aduga dana aduga color da di pink color gumba kai gumba dumai shin bi ai aduga sum akoina nuti gi sum chak thong bada kino sum hapo bi chini ngang gumba dumai happy bai tar ka sunday gi oina hairaga di ado sisina kino laire aduga hadi card ki message gi ngase aduga timing a phaba so ape di minar se ko ado mani reki workshop foreign pung manga da laigani ko ado hana register ta hoda bangai oina leiraga su ngasi adum pung at least pung amagi mamang da di haibiro ko hadi yawga da leiraga di number the Instagram de yawne ado da message thabiro mani reki gi oina ado mani reki se kaino kholo hang pem yawe ko ado yawraga oina khangani ko workshop to gi matang da di hadi kari ka mai toroga sinaga da gi khot ka da gi haba to ko self healing ni ko kemna ti isha gi oina tamja sum ha petang khangja bone ba hadi blockages kumba lai ko le gaina khalaga di ado sum sigi practice se to ba healing technique ni ko hadi si practice se ko na to jobe ado ni ko hadi just 2 hours kumba gi workshop oi gani ko hadi pung manga da gi hauraga manga taruk tare makai phaw da hadi kitang stretch out to re na khala se matam se adum sidai je ani makai oibe pung ohum oibe ado pung ani di paraga chatpane ko hadi 2 hours se da hadi complete workshop se hadi lotion na ba haina ko ado koi aham bada timing card ki message yenga se ko timing of so happy haizero ge kon shi kyona silere ko koi gi card home se card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba card khan bangai gi yenga se ko first card se ko khitang hai tare ko ngashi gon emotionally down oiba ko pa khadang oine hari pungni nungshi ba hara sini ko emotionally down oiba hara gadi pungning katang nungshi ba khot pa ko hari kaino ama dagi hai tare ko sum isha se da nungai ta ba khot ta ba khra leibe ko adu do maina gum ba leira gadi ko hari release the hollow shai thanda haidi meditate kumba tawraga lei tawbani khangde adu meditation haitre natraga releasing se hendre ka hani wari chado kana nom da hai tare ko aina thajaba yaba mi ma da wari umba chado pa de awaba se litho ga de phaina khara adu duna haidi aingonda nuai triba ko triba dumba feel tawraga di haidi keno to hollow release to honbiu ko number 2 sina mu katang ngasi gi oina hari negative oire ko sudden keno ma change kumba lakpani khangde section bio chatho ko to pada ko ngasi gi oina haraga number 2 se ko aduga number 3 sina ko number 3 sina mu achieve oiba do aina paame po to achieve oiba yamna clear oiba aina chatori ba lambi lam khang kari kra su ma'am se yamna clear oiba yamna positive oiba outcome gumba la kani ko ngasi gi oina haraga di sida sina card ki message lere ko do timing sa apel hajira mage ko timings le ki pung 3 ka minute ni fu 3 tagina Tramathga minute kunmatha phawng le ko adagi baroga min yang kai ni thoi dena pung aniga minute kun mari phawon sina nundin gi aduga nungdang gi na manga ga minute kun tare tagina nungdang gi mapan ga minute yang kai ni thoi phawng le do ahing gi na baroga minute ni fu nipan dagi na pung aniga minute tra to phawng le duga nungalam dagi na ahung ga minute fu manga dagi na manga ga minute tra hum do phawng le ko sisina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu sida le re koi gi card ki message se ma'am thank you